Adventure! Ti nisi normalan. Ti nisi normalan. Vi budete to tako, vi namjerno tražite plake. Evo, na fakt se topnu staraj. Ja, a mi ovdje, gledaj. Gledaj, rad. Samo potoki ne dođija. Što kaže Samir? Ekstra. A šta nam treba za ovo? Jel treba ikakav skill? Treba svaki vikend sa planinom, ali Ja sprenirat malo i ne treba ti skup motor, treba i pare za gorivo i za hranu. I treba i ti muda. jara. Jara. Znači, dajte eura motor za motor. Koliko je vredi? 200. Kod tebe napican nove kočice, nove gume. Ima 1000 dijelova. Pusti, svoj ti to posti. Dobro, neki gume 20 godina stare. Eto te dođe. 22, srednja 22, zadnja 12. 22 prednja godina. Srednja 22, zadnja 12. I preko sada. U Pirinejka. Ono, gledaj mi gledaj. To je jablanac. Ne valja ni guma, kaj, stara. Evo vidi, sve može. Makadam, asfalt, autoput, sve. A koliko sam gume platio? Prednju sam dobio džaba u setu sa prošlim onim starim gumama, a zadnju sam platio 60 maraka. Znači, ukupno 30 eura. 30 eura te došli Dvije gume. Za put. ide za Bilbao, Za Bilbao, evo. Dobro, trošiš ulja, ne? Malo ulja, troši. Ako ti se da, ako ti je puno da plaćaš na putu ulje, donesiš iz Bosne. Kantu, 4 litra negdje, zakačiš svaku 1000 po litar. I miraš. Ko mađe i pere taj, I voda. tako. To je otac Hana. U pravu babo tu. Jasne. U krene i kaži ljudi. Svaki dan lanac podmaži. Raspi goriva, gledaj da ne ostaneš na rezervi, negdje u nedođivi. I to je to. Evo za pretovar. Ovo je šoferska faza. Ja, nema je na kartu. Nema je na GPS. Ali evo, blizu se javlja GPS. Što brže je nizbrzo, to je lakše upravljati.
Što brže, nizbrdo, lakše je upravljati motorom. Eto, besplatni savjet. Mogli mi ovdje stavati. Patrol, stari i Discovery. Što veliš? Dobro. Fini neki ljudi. Veoma brzo reci gdje su partizani.